Siphinde sinibingelele kwiKhala TV2. Wena-ke uqala ukungena kuleli khasi, siyacela ucofa ibhathini subscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Izolo uWard 84 ubone imashi ebisuka ka-CC izohamba njalo iyofika emakhontenini aka-AA lapho ibizophela khona, ngenhloso yokuthi bebefuna ukukhombisa kubantu ababavotela ukuthi i-MK isakhona. Wena-ke awubukeke lama video alandelayo.
Gwaza Mkhonto Gwaza mandla hayi comrades sinake namhlanje umhla ka5 ku-October la past 4 Phungula Zone 184 sithi mobilization le nto uyibona before election siyona ke namhlanje ke all the way kusukela manje 2026 sithi Gwaza Mkhonto Gwaza mandla Themba ongasiboni iward date enkulu kakhulu iqala ngapha izoshona ngapha ongasiko sinamhle ngenyawo kodwa ekugcina half weward usport isikhona ngoba masiwa kwasisisiza sifika la basibona isikhona so ngasala bona abakhona ke ngapha kodwa ngiyazi bakhona ingakho ngithe ake sihambe nje phansi basibona isikhona what 34 khona yaphila hayi ukuthi awuphili ingakho so ucomrade wethu uwezona akabikho usiyani but ukhona omele ucomrade ubullet ngabo ukuthi yena engomsondeze eduze njengoyena wezona angisiwe ezona namhlanje sewathi nami ngibhekele kwewathi nami bese thathela bona nje macomrade asibonge nje kakhulu ukuthi sibonga kakhulu bakhona kwesonke bathi lo ukhombisa ukuthi usaya neyouth ungathi uphuthuma la saya khona kunama comrades
aphuthuma kuMNV kune-function ekhona senze ukuthi mase sifuna ukuhamba mhlawumbe angabanje ukuthi asiwachazele ukuthi why sibe lapha namhlanje okwenza ukuthi singabi nakugcina Friday izathu ukuthi into esifuna ukuyenza kwi-weekend wonke umuntu ekhona ngoba i-most yabantu abasebenza siwenza Friday umuntu ufika bese kathele senze isandla edlulele yabo thusuke lawo bantu bakuyi-weekend ongeze ngoba kunto ey'thize impoqa ngabikho but i-weekend abantu abaningi abasebenzi ngilibona amandla ama-combat